uyangibona ngiyayithenga imbuzi kumkhayeni kumunywani kwathi mengabe sokuhamba isikhathi wase umphakathi uyangivukela uthi umfana omncane kangaka amandla okwenza lokhu uwathathaphi hayi uyilisela uyantshontsha. Kwase kufika la ekuthenini kufika amasela yale kukhume kukhume udlula kombadlini udlule komphangani bese ufika kukhume yeza ngala eMgedula ntshontsha izimbuzi zakwambuyisa lapha kwambuyisa mana ngoba nabantshontsha imbuzi zakwambuyisa ilamasela le kukhume amasela kwesinye isigodi antshontsha imbuzi zangakini umuzi wambuyisa ungakini noma ungakuphi ungasekhaya kuhlanganisa umhosha ya siphethwe induna eyodwa. Okay, mayilahleka lezi imbuzi kwase kuthiwa bese ilahleka lezi imbuzi ila bese okukhulunywa ukuthiwa wonke na uthi kwakungabo 11 yeah wagcine wena wayi mhlambe mungaveza wena wagcina ungakuvezanga ukuthi hayi imbuzi ngayithatha kwakuzikhathi zasekuseni noma kwakuyimini yasekuseni because 11 noma 10 11 imini yasekuseni kahle eqhawe ayikho into angayikhuluma kahle nomuntu ongakuzwini noma ngathi uqinisile yena ufuna ukuthi egqibe leli qiniso lakho ngoba ngathi mina abantu engithenga kubona abaphila bonke bangeza labazoba ngufakazi kusho ukuthi wawuveza inike abantu oda kubona base bathi ngiyathanda ukuzenza msulwa mina yayisithi ngeyona induna umuntu olahlekelwa emphakathini makaqonde kimi na umgudu abafanele bahambe ngawo amazwi enduna lawo yayisikuveza ukuthi ekhaya mangingadliwa amagazi abantu vele uyakuphasisa lokuthi mina ngiyisela kodwa ayikho impahla yomuntu eke yaficwa ekhaya esibayeni bebaphuma abantu bahambe bacinga bafike ekhaya bangayifici impahla yabo ngibakhulule ngithi hambani esibayeni nakho la ngibophe khona uma ngabe izimbuzi ngibophile ngasekhaya isekela lenduna okuzikhali isela lenduna uhlezi ayibona dele imbuzi mengabe ngiyithengile uma ngabe kunembuzi esuka irong yena njengesekela lenduna usuka angafuni ngani ngaleso sikhathi ukuthi hayi nangu lo mfana kunempahla erong lana engiyibona kuyena. Lento le omunye angayibuka ngeindlela eziningi ayihlukahlukene mhlawumbe omunye uzothi obukelayo ngenza isibonelo mhlawumbe omunye uzothi obukela hayi lo bhuti lo uyayintshontsha imbuzi ahambe ayoyishintshisa somewhere mase buyise ezinye imbuzi mhlawumbe ongabeka kanjalo mhlawumbe ungamphendula uthini angisho ukuthi uyakwenza kodwa ngisho mhlawumbe umunye umbono mhlawumbe ongavezwa abantu angayiveza into efana naleyo hayi kuyezwala indlela osube hayi imbuzi ngisuke ngiyithenge eduze ebantwini osukwazi ukuthi banokufakazi mana ke lokhu uyakuvezani kuyo induna ukuthi wena lezi imbuzi oyidayisayo uyithenge lapha wayithenga lapha wayithenga lapha ubatshela lokho ubufakazi abancawo mhlambe lokho kubufakazi obuqanda ikhanda yabo mhlambe uma ukuthi uyakuveza lokho phambi kwayinduna noma isekela lenduna futhi uma ukuveza bathini uyakuveza kuqala uma ukuveza bathini bona induna ayifuni izwe liphuma kimi ngoba wathi umalumlwazi mengabe efuna ukuthi ethi mangidedele ngikhulume engikwaziyo base baphakama besigodi bafuna ukumshaya umalumlwazi bathi uPaula ungakuphi yena umalumlwazi wasembadlini usebukhosini bakaMathenjwa naye lo ukhulumayo yena uJoseph Mini usebukhosini baseNgwavuma kwamngumezulu akusiyo wendawo akuvumelekile ukube ngabe uyakhuluma naye bani yabo ukuthi kwa induna ilwa nami vele against wena yonke into yisho induna yayisibuza ukuthi ama-permit ngiwenza ngiphi mengabe ngithenga imbuzi
ngase ngithi mina imbuzi mengiyithenge kwi-local iphomethe angiyenzi. Iphomethe vele uyenza mengabe imbuzi izophuma kwi-home gate okanye kwi-border gate, uyayenza iphomethe. Ukuthi imbuzi ngithenge ngale kamakhelwane sihlukaniswa intaba, sengenza iphomethe lapho ngase ngiyitshela induna ukuthi iphomethe angiyenzi uma imbuzi ngithenge kwi-local. Mana-ke laba ngoba edabeni lakho ngithola ukuthi iy'mbuzi uyithenga kwi-local. Laba abelokhali bona the time kubiza umhlangano kubizwa isigungu yonke leyo nto leyo basuke bekhona yini? Uma besuke bekhona bathini? Uvele zonke ayifake. Nisuke niyithenga phike manje usuyangilahla ngempela nisuke niyithenga eStenga noma? No, suke siyithenga enjinjikazi. Uyasuka yena la eStenga le kwaMhlaba yalingana. Ngakini. Ngakithi ngihambe naye singene lo umuzi nomuzi siyithenga, yabo. Iphomethe sibe sesiyenza khona enjinjikazi la siqala ukuthenga khona. Into kanjalo. Mana-ke mfethu isikebhe isikebhe esikhona niqala ngakini ngoba phela emakhaya ngiyakhumbula ngakithi nje khona into ekuthiwa isikebhe sishaya abantu. Labantu akazeni wena induna izithi kunikele esikebheni futhi isikebhe asikwazi ukujaja because asikwazi ukujaja singawatholile amasayidi amabili. Ukhumbule ukuthi iJabulile Jule TV izimele ayithathi ihlangothi, izimele nje kelekeqe. So siyacela ukuthi uma ukuthi ngempela lokho akushoyo ubhuti uqinisile nayo induna iyamcindezela, umphakathi uyamcindezela, yonke lento eyenziwa kuyena nalento ayichazayo yenziwa ngenzondo, hayi ukuthi yenziwa ngokweqiniso kodwa bayenza ngoba bezondana. Ngicabanga ukuthi kuyiphutha elikhulu kakhulu nento kufanele ilungiseke. Ngicabanga ukuthi futhi uma ukuthi ngempela induna musuku induna awuhlukene njengomzali ey'nganeni zakho, awuyithethise enye ingane ungakatholi ukuthi iphutha kahle kahle likuphi, awutholi isayide elilodwa. Kufanele ngempela uthole amasayidi omabili, uthi uqala uyiblame, uthi uqala uyishaya uma ukuthi ingane yakho ngempela ubusuneshow ukuthi ngempela nango wrong. Uma ukuthi ngempela umfethu lokho akushoyo kuyiqiniso futhi induna le yangakubo bakwenye induna yangakini uKhumalo. Uma ukuthi umkhumalo umntungu, mboka kabulongo Victorizer, ngiyazi naye uKhumalo.